ISTV की पाउमिंग ताबिर बसिंग तराम नोक्सरी नसगी मरुबा पाउदा पामदब थोदो कया थोलिबा सिंगा थोकननबा कांगलुक मसेल की मरकता थमोय सेंगबा तंगाई फदे हायना डिप्यूटी स्पीकर प्रेसो सिमरियन हाइख्रे हजु पाउ सादोन पिजरी अखोय मसेल की मरकता थमोय की मिनुंगसी लेरबदी ngasi थेंगरिबा वाबा मसुंग तंगदु लेताद्रिबसी मांगखिगनी हायना डिप्यूटी स्पीकर प्रेसो सिमरियन फुंगदोखरे वाफमसी उखरुल डिस्ट्रिक्ट की चिंगाई केंद्र की मनुंग चन्ना इंडो म्यांमार बॉर्डर लेरिबा पोइदा पांगथोकिबा एक्स मास की फंक्शन दमा फुंगदोकिबनी थोरमदुदा पोइ जूनियर हाई स्कूल की कानी की एक्सटेंशन रूम अमसुंग NRSM की मखादा MBS न साबा हेल्थ सेंटर संगा की लोयना पोइ कैथोलिक चर्च अमसुंग PSED की मखादा लोंहाद सागलिबा वाटर सप्लाई स्कीम सु यंगसन की थोरंग मरी लेनेना डिप्यूटी स्पीकर न हाकिबदा सरकारना मनुंग हंजना लेबा खुलसिंग दा पाकलिबा चौकट तोरांग की थबक सिंग दा प्रजा सिंगना कोऑपरेशन पीबीयू हाकी माना मखाताना हाकिबदा हौजिक सेंबलिबा अवांग कोसोमदगी पोइ अमसुंग पोइदगी चिंगाई की लंबी अयाम लोरे अतुबा मतमदा ब्लैक टॉप तौरगनी लोइना लोंहाद सागलिबा वाटर सप्लाई स्कीम मसी अयाम सरुक लोरे पाइप तिंगदबा खक्तंगारे मसी अप्रैल फावबदा लोसंदुना लोंहा नुंगलोन लोनबी अवांग कसोम की कुलसिंगदा फबथनरबे सिंग फंगबंग ngамलगनी ngasi संगारिबा स्कूल असिदा अवातपा ओजा अमसुंग हेल्थ सेक्टर की डॉक्टर नर्स अतुबदा थमलगनी हाकी अवांग कसोम तु पोइ अदुगा चिंगाई तु पोइ सिगी मरकता तुरेन लेबिसिसु थोम अथुबम नंग सारनी मसी सागलबदी across the border हाइदि म्यांमार रोम द लेबा लंपी सि फरबदी कानबा अदुम फंगनी हाइना ai thajai masi yam athum nong thong sarani lampi lerani taruk suba pe commission implement togdabani haiduna thasi ke tang tara tretagi manipur gi municipality mapan gi karmasari chohum lomna sejwak strike ngasi susathari masina maram moiduna municipality gi thabak thom singda apan balaire khongang ngasi mari lena joint coordinating committee municipal council gi publicity secretary TS Sobita Debina phongdo khibada Imphal municipality council gi complex ta satharli ba sejwak strike asi lisingani tarahum dogi arubani asi phawbada government nasungdana lesili haina pendaba phongdoki mana makatana government कर्मचारी सिंगे दाबी asi athubu matamda miyang sangbiu haiki 2013 gi alweba mi ku la ga do wa do punja do mi punja sida municipality papandi yamna ning kai na api mapa lai daba anam la ba sanbina salau do ko gum lau ko ne sender ba su hojan bina ba lai dana kanau le le hori ya ba khawdam na che aina media gi thongda tamjari Desember ki tang amatagi thabum ama pangthorokpa humudra mari suba nupilal ningsing thorom ngasi nupilal memorial complex ta losin khre nupilal memorial association sin ba thormodda leikidrabi ma singim pham de ka khumna bot ki thormodda social welfare manipur gi chairperson satebhama nupilal memorial association manipur gi president ke ibm pesak devi secretary organization ke gambhini yauna branch ke agilusing ba sing saruya ki thorong mari lenana satebhama na haikibada laiwe khrabi ma sing na leba ki damakta thonali na toromba kaya adu kawba chumde ngasi mirona thawna leiba isang thawba nungsinaba matam ore imasing na thambiramba phida adu ngakna aikoi kudimak chaminasi haiki lasi imasing aduna thambiramba lambi aduda akoi chacha ngamjana ba aikoi na lawrasi ngasidi aikoi imasing dugi lambi aduda aikoi na chacha ngamjana ba amadi koi ngasi kai tawata aikoi thawna leiba aikoi isang thawata akoi nchina batai akoi kunjin batai ano wasai lising ani tara marina lakpada si minister okram ibobina manipur miam da yai proposal pirakli ano wasai na lakpada lamdam masida khundami de bakalop masel gi marakta nuksi sana ba praktuna santi leiba hena sakhot lamdam ama oresanu hari Desamna lamdam masida quality education purakna ba sahi tara hena hona duna lakli makatana sigma thabak si tathaki gani haina desam gi president islaudin ngasi desam gi office ta pangthoki ba permission ga unaba mata phongdokre mana makatana hakibada lamdam masida leiba permission na kana gumba kharana tatna yet papan ba pibadagi mathau pangthopa ngamdaba yauri ba si anoba chahi lakpa sidadi permission da ayat apan piba amata tobi ganu hari media si miam gi aning ba pamba miam gi kolaw hungdo phom oiba amati achumba gi mayon chumna ba atgumba khulai ama oiba sida hak leitana tai ko gi state actor singna ki han ngalaga natragani state actor singna makoi gi aning ba pamba da puna ba politicization tawsi masigumba thabasi ai ko gi masidagi ai ko media gi silnaw singna
थाप्थोꯛꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯪ 2014 ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ मिलालना लोनियान यावबा लाइरिक फोंगबा थिंगलेंगी चेरकता कक्सिंग दलेबा साहित्य सेवा कमिटीना एम राजेन इबा सेप्थरबा इसिंग पुल अमदि एन हनजाउना इबा थोइनु हाइबा लोनियान यावबा लाइरिक असि अनि असिदा अवार्ड पिरगनी हाइना लाउथोकिबा सि अथिंग बथमले हाइना मिलालगी मियुसिंग असि पॉमिसिंग द फोंदोखरे मिलालगी ऑफिस ता पांगथोकपा पावगी मिफम अदुदा मिलालगी प्रेसिडेंट सादोकपम तोंबा मंगांग अमदि सेक्रेटरी पी था काबना सरुक याकी प्रेसिडेंट हाकिबदा मिलालना लोनियान यावबा लाइरिक पुथोकपा थिंगबगी अरोइबा मतम असि ngasi डिसेंबर की तांग 38 फावबनी अंदर साहित्य सेवा कमिटी कक्सिंगना लोनियान यावबा लाइरिक अनिदा अवार्ड पिरगनी लाउथोकिबा सिलाइबक थिबनी साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली ने पीबा अवार्ड लोनियान यावबा लाइरिक अवार्ड पीदनन बसे थाखरे मणिपुर के स्कूल सिंगदा मैते लोन के क्लास तोबा मतमदा मैते लोन खक्तमक ngangbigidabani मिलालना लोन चाखोना मोहनबदा स्कूल सिंगना सुमतेंग पांगबियु अनोब चाहि लिसिंग अनि 13 दगी हौना स्कूल सिंगदा मिलालना अकनबा मियंग चंगलगनी हाकी अवार्ड पिरपा मतमदा ngसाइगी लोनियान यावबा लाइरिकता अवार्ड पीबा बजे लोनियान छगुटपने ने लौबनेबा इगैसे लाइरिकता नति इसै इबा ओइरो सैरिंग इबा ओइरो पुरमक्तने अखोइना अथिंबा थमैसे अनो ngasi ji December 31 da khoi last date oire ai bi wari la adigi matung de moina khabar da media gi press media da moina ewa pi ni hajela poje ya di ai bi ni milangi di samna रिमस्ता अंगांग उनबद लेखिद्रबी देवजानी मिसी की मतंग सेम की बजे एसिना संगाई परुदा लेबा एफसीएस के गोडाउन दा मालपुबा गारी सिंह चतुक चसिन तौबा थिंगलिंगे दंगसी खंगौदना मालपुबा गारी अहुम एफसीएस गोडाउन दा चंगखिबदगी मियाम हौरक्तुना तानखरे गोडाउन मनुंग दा चंगमना हानखिबदगी गारी सिंह अदु अकाय अतोई थोकहौद्रे मियामना गारी थोरपंगाइना दुना लेनखी लंपेल पुलिस की कांबु अमा लाक्तुना मियाम अदु कंट्रोल तौकी लोसलपद मरुबा पाव अमुकना पिजरी पामदब थोदु कया थोलिबा सिंगा थोकननबा कांगलुप मसेलगी मरकता थमोय सेंगबा तंगाई फदि हाइना डिप्टी स्पीकर रेसो सिमरेन हाइग्रे आईएसबी की पावमियंग ताबिरिबा सिंगा मुकन कोरमजरी